yamanzi yini into yenzayo wesanjani manje nje yazi ukuthi ngiyatrapha lapha ngiyatrapha ngifuna ukubona kahle ukuthi umkwabo noma nguye yeah so phela sikubamba ngengoma lapha sithi awuyisho sizwe ukuthi ivoice iyahlala yes wavele wasuka wahlala ufuna nje phela hayi kuphileka futhi ngezani akubithi ubafethu ubingelele kumlaleli umsakazo khona fan angibingelele kusakazo nethu uMkhondo FM nasemakhaya sibingelele bethi inyoni yamanzi ke lekhulumayo iphuma inyoni yamanzi ngakhona la ekhaya mina la ngikhona hoyi wena hayi la lokushini ngikhulele khona impela bayakwazi nje lapha lokushini ukuthi hayi umfana waseGaza awu ngabuza ubani isho ingane encane ngakuphendula kwenzeka kanjani waba ibhinqa la ngoba ufuna ngabugqola amabhlu amancane lapha kwenzeke kanjani azokuthi into engakhule nayo vele ngiyithanda le impela yeah and nala lokushini sebaningi amabhinqa la vele abaculo abaningi abaculayo manje abakho la lokushini imost yabo nje nami enokwenza ama interviews nabo la basuka khona la elokushini impela ngabanye ngiyabazi nje abanye bakhona sesinokusebenzisana nabo ngeke ngaba nawe muslim emsakazweni ngeke ngafika impela nje ngihamba nama neqembu lamagcija mkhondo oh yeah oba namagcija mkhondo yeah obingelele insizwa pha esamagcija mkhondo ubingelele insizwa futhi hawo ufethu kasolo lapho nento encane beyibiza umgijimi la emsakazweni amalanga sesafika no valasi uvalimbogo lapha uzendala uvalasi dlitshebe sibingelele bafowethu sibingelele sengikhona la ekhaya uMkhondo FM besixoxa la off air ungitshela la ukuthi iqembu amagcija mkhondo nisele khona kodwa umuntu nomuntu uyakwazi ukuthi aphume eceleni bese niyambe futhi niyahlanganyela kulona impela hayi ukuthi senihlukene nabagcija mkhondo hayi ukuthi sehlukene namagcija mkhondo ya angikuthandi ukuthi kusheshe sihlukane madoda ngoba ufuna sikhule kanye madoda sibe yibuthe lodwa yabona impela namhlanje inyoni yamanzi ubuyile uzosithulela yipi ngoba namhlanje uzosethulela yipi aliyapha noma ipi noma yini namhlanje osiphathela ngiphezulu komunye umsebenzi weEPina usengakaphumi nje kodwa nje ngizobe nginazisa nje sunsunu ukuthi uzophuma nini sisephezulu kwayo ngokuthi ke ngabe ngiyayisha idate ngokuthi sokuhlangabezana nezinye ingqinamba yabo yeah nokudelaya kancane lapha nalapha kodwa nje sunu ne-date ngizoyi-release ukuthi iphuma nini le ngoma le esidlalayo esigijima phezulu kwayo uNtombenhle ikuyona le EP ozokhipha lutho isengile sekuyaphuma nje le bosahlolwa nje amazi ngobhoko lapho ukuthi isiziba sishona kangakanani nani manje ubone sishona kangakanani iziziba ngale ngoma ngoba imnandi ngoma yakho bekuncoba nje manje ngithi hayi imnandi ngoma yakho inyoni yamanzi impela imnandi kakhulu le ngoma bengisebenzisana naye umfowethu lo lagcene kwami uproducer wami lutho akaculi uthi ngithi ilensizwa ngithi ayikubhekele hayi fohlasa ayingeke futhi kuyaphimbeka ngapha uyenza nawo lensizwa nikusiphi istudio i-Day One Legend isikhona la lokushini oh yeah abakuhlanganisela insimbi isiginci ngiyabona lapho usiphethe usharp khoma lapho isiginci sakho abakuhlanganisela insimbi mhlawumbe abakulekelelayo abanye bakhona hayi sisungulela thina sinokuhlanganisa amakhanda nje nale ndoda nje siphume nawo kahle nini ngidlalele mina intambo lapha nalapha bese phuma uNtombenhle bese phuma uNtombenhle right wayimosa lengoma ekhipha kuqala le ngoma uyifake iphi ngeke madoda ngeke iya le ngoma kuzazi mnandi kakhulu ke kunale ngithekise on air ngeke hayi ngeke nyoni yamanzi fana kithi singaqhaphazaneni le ngoma le sidinga phakathi kwi-EP mfowethu ngeke nyoni yamanzi ngeke mfowethu ngeke no i-ede mfowethu siyifuna le ngoma lena isha khona yimpela funa ngoma le usuke wayiperforma nje mhlawumbe bakuqasha wayiperforma le ngoma le sike ngayiperforma ngiqashe uba uGamede lapha
yabona idinga umuntu onekhono, idinga umuntu oneskill, idinga umuntu onalento ekuthiwa ubuchwepheshe ozodlala intambo lapha ngoba le ngoma leni inamathela kamnandi mfethu ayincane kakhulu siyayicela ke mfethu mkhanye mina ngiyacela nje mfethu ibe khona uma usukhipha ungayikhiphi yodwa uphinde iphinde kuleya kwi-EP noma i-album siyayidinga le ngoba mfethu please hayi uzwe imnandi kakhulu kulo bathi nje ekhaya mfethu ekhaya nje mabe kubona ushaya isiginci esimnandi kangaka mfethu bajabula bathi nje ekhaya odadewenu yabona nje abafowenu bathi nayi lensizwa phela bafisa inqubekela phambili nje phela bajabula kakhulu bulukele lapha na online zikhona ingoma njengawo nje le ngoma le ethi inyoni yamanzi uNtombela ayitholakala konke indawo go Spotify no YouTube yonke nje indawo la kutholakala khona ingoma ikhona surely nalezi zinye ozoyikhipha maduzane nazo uzokwenza into efanayo eyodwa sotholakala yonke indawo. Hey ngeke ngabuka amanye ama-video ezinye insizwa lapha ekhona la maskandi ngangibize ngamagama ngendaba yokuphathwa le ukuthi ube ne-manager unayo i-manager ekuphethe ilutho nani ngiyasebenzela nje kuphela mhlambe unazi izathu zokuthi awunayo ngani noma nje awukazi icabanga vele nje angazi ngicabanga kodwa manje abantu abanye ziyabalekelela i-manager ziyakhona ukubatholela abadili zibatholela izinto eziningi wena awukuthandi lo ngithanda lokuyisebenzela into ekhaya angake ngicabanga ngcono moyiphakela nje uyisukela wena phansi umela phansi yakuzwa hayi mfethu phela angeke sivale lapha singalenzi iphutha into ebalekile mina nyoni yamazi ngifuna ukuthi mawuphuma la emsakazweni kube khona ifoni ringe ukhashwe yabo ayikho into engiyithanda nje ukuthi umuntu enginaye la njengenhlala yenza nje bonke kuthi phela iviki noma 2 weeks angitshela umuntu athi hey sekumbiziwe lapha mfowethu ngicela ukunika i-platform nginika ithuba uyikhulumele nawo wonke umuntu olalela umsakazo ngekhona FM njengamanje ukumtshele ukuthi nayi inyoni yamanzi abayiqhashe inkosi yami sidinga imali kuyadula ukukhanda umculo inkosi yami hayi kuyabiza khuluma lapho mfowethu hayi mfowethu ngicela lana inyoni yamanzi ningiqhashe bafethu ngiyabhukha lapha yana ngiyatholakala inambeni ka WhatsApp na ku Facebook kuzo zonke inkundla zokuxhumana ngikhashi bafethu emshadweni ngiyaperforma emaphathini yonke indawo la kwi-baby shower na kwi-baby shower yebo phela sifuna imali lapho singena ngiyadingakala imali bafethu ngiyacela nje ufuna ubatshele phela ukuthi phela awuduri kakhulu inyoni yamanzi u100,000 nje awuduri kakhulu akuduri kakhulu ngiyaxoxa nje uxoxiswane abantu bajabule yebo into enjalo ngoba nami ngizokulethela bona vele injabulo lapha ko yebo into enjalo awuphinde mfethu inamba laba wakwazi ukuthi bakuthole kuyona uthi 060 718 6202 phinde mfethu 060 718 6202 mabengene kuleyo namba bazothola wena ngqo mina ngqo mhlawumbe mangabe wena abakutholi eka producer wakho ngoba nangu khona na producer angiyazi ngikhaya nangu khona uzoyikhulumela angeke phela sikhulumele umuntu ekhona akasilidlozi producer yebo uyaphila hayi kuyaphileka bhuti khamba kahle mfethu igama ubani konje hayi igama lami umzwandile wakashandu kulomkhakha womculo ku Mr Dice Diowelo ophindeke naye enze wona umculo kaMaskandi nje sibambisene nomfowethu lapha yebo kunjani nje ukusebenza nensizwa asikuhluphi hayi asingihluphi nje yiko nje imethe ukuthi siyalalelana nabafowethu sihlanganisa amakhanda ke ukuze siphume nento emnandi ngoba nami angihambi ngedwa siyiqembu nje sihlanganele zona ke le insimbi bese sikwazi ukuthi sipheke into emnandi kakhulu yebo into enjalo yebo hayi mfethu nawe uzokunika ithuba mfethu uphinde uyincengele insizwa lapha nawe incengele ngoba uthi khona kulento le yoMaskandi kulomkhakha esibuyo omkhulu kangaka incengele nawe mina ngiyathanda ngiqhashwe bafethu into enkulu nako konke aqhashwa abantu abaqhashwe more especially i talent lasekhaya Mkhondo please